sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Greg, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Manipod na amok ni Celia, inpatag ken inayat kon iti kastaunay. Impaay ko amin a kasapulan na. Imbilang ko kas prinsesa iti biag ko. Palubusan nakman nga rod amang istorya kadagiti pasamak ang nakaigapuan ti lagip ti napalabas ti biag ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawid ak gayam inton umay alawas ija probinsya. Amang ano kayat mo ti sumurot? Ha? Tapno makapasyar ka mo ti ija lugar mi Mabainak sa? Si kamat. Awan rumbang apagbainam. Nasingpet ni nanang. Ken maysa, amo namat nga dan kayan ayat ko. Sige, sumurot ak. Agpakadak nga rod iti trabaho. Papanam nga pare. Nakapurma ka manan. Inak man iti pagadalan. Sukunak manan ni Celia. Uy, talaga mata. Uwan pare. Dual daw nga minasaan kami nagkit-kita. Gaputa, busy ako na iti trabaho. Kailiw ko matan. Una yan pare. Dual daw lang nga di ka nagkita. Kailiw mon. Gatuin. Sigagit di man. Gagangay, ti agayan ayat ako nada. Sabagay kit di O sige, yung ka nga rodan. Tamang ano agur-uray ni Celia. Kunaklakit din no saan ka nga umay? Mabalin ka di mata saan. Impromise ko kan ka nga umayak ita. Iso nga daakon. Yag mo tibag mo. Siya kong timang bitbit. Wan man nga Rod. Thank you Umay kan. Inta pa'y mangan. Kalpasan na. Ipasyar ka bihit. Sa kanto itulod di boarding house mo. O sige, Greg. Dalpas tamat tinanangan. Sa dino ti kayat mo pagpasyaran ta. Ha? Si kaman no sa dino ti kayat mo? Mapantalat ta nagpahangin iji parke ha. Kabayatan nga urayan ta nga agopin ti night market. O sige. Ang mga nada kayat mo agatangan ijay. Siyak pa iti ko nam. Adu Alang Roden, Intan. Naitulod ka matan dito tagus mo. Arami damatan, no ada assignments mo. Agyaman aklaunay ha. Awan na nyaman na, basta parakan ka. No ada masapol mo, ibagamlakan niyak. No kabalak nga itad ko. Ken saya atem ti panagadal mo ha. Wan, agad-adalak mo tanaimbang. Kaputada ka nga inspirasyon ko. Agyaman ak no kasta Celia. Mangan ko nak, di ka pa sumungbit mat. Ha? Anya nga minti pampanunuto maya. Awawagak nga ron ni Celia. Ang Jack makontak. Si kangit di mat. Amangan no busy iti panagadal na Ay. Mangan takit din. Sabo, mapantamad lang trabaho. No malamten asarong karam iji dagos na. Unay kan. Mangan kalatan. Sa anak kaya mabisin. Naimbag amalam mo, manang Minda. Si Kamat Gayam. Kumusta? Ayos lat ha. Imayak ta sarong karak ko man ni Celia. Kunak
man no nag-break kayon? Saan manang? Sino tinakaibaga? Ay na, pasensya kan iti sa ludsod ko Kunak ano nag-break kayon, taad da ngamin nang itulot kan kwa na dito'y dagos na idinaminsan nga aldaw. Anya? Kunak nga rod no si ka, ngam sa balimat. Sapay kasta unay abartek ni Celia idi intulod na. Anya? Kat adda ka din ni Celia di taunag? Ay na, pasensya kan. Awan, tanapalabas ko mat itay anak ka uniform. Napan siguro nag-eskwela. Sa pa jak makontak ti cellphone na. Sana bale, tay bagaktukan kwa na nga imay ka. Hello, Celia. Hello, Greg. Naku na ti landlady mi ngay may kakano dito'y dagos ko itay bigat. Wen, imay haktadyak ngamin makontak ti cellphone mo. Wan, pasensya ka lang kuman no jak imaw awag iti manual daw. Busy ak ngamin iti panagadal ko. Ado dinaskan nga ramidag. Kasta? Wan, iso asaan ka kumaagumurgura kanya ka? Sige. Sapay la ko ma, tapod na ti ibagbagam. Ito man pa yung kasta ka, pare. Makadlawak saan ka kami na matagtagarikat? Anda parikot mo? Pampanunutak kami tikayan ayat ko. Apay mat pare? Saan kami na mapukaw iti panunot ko? Tinaybaga kanyang ti landlady di pagdagdagusan na. Anyat kahit mo asawan. Naku na kanyak. Ngadda ka nun ang itulod kini Celia idadagos na, idi na minsan ngal daw. Kasta unay pa iti bartek ti kayan ayat ko. Anya? Ay, diyaka mo no, nyat panunutak. Isuday jay jay daw ajak makontak ti cellphone na. Anya? Kata niya palang tiraramidam. Kumpronta mo na. Itaman pa'y anagawid ka dito'y probinsya, anak ko. Una nang. Kat, kumusta kayo mutan iti kayan ayat mo? Kuha. Nasayat met, nanang. Apay nga'y asaan mo nga insurot tapno nakapasyar kumamat. Saan nanang? Busy iti panagadal na. Jakin surat. Kastaya, kat igaid na ti panagadal na, tapara mutlaang iti masakbayan niyo. Hello. Hello, Greg. Sa dino ti ayan mo? Adak dito'y probinsya. Nagawid ak iti malam ti Friday. Apay? Nagawid ka gayam, ngam di mo man laing pakaam mo kanya? Kaano ka ngagsubli dito'y syudad? Itamad lang. Nasayat mo kasta. Urayek ti isa sangpet mo. Umay ka kuma dito'y dagos ko. O sige. Agdiretso ak dita. Bye. Nasayat ta imay ka. Ada na patag ngay pakaamukan ka. Anya dayta? Masikugak. Anya? Uwan, Greg. Kaya't mo sawan, agbalin akong nga ama. Uwan. Maragsa ka ng itimbagam. Anya lang ang timakunan dagi tinaganak mo. Ingkari ka dakwada nga urayan kaginggat makalpas ka. Sana bale. Mabalin ko mat nga ituloy kalpasan ti panagpas ngay ko. Sige, no day tate ko nam. Nakaragragsak ak Celia. Diyak may ladawan ti ragsak ko. Ang apay akas ta tilangam. Kaslasan ka naragsak. Naragsakak mat. Isu na lang ta napuyatan ak. Diyak unay nakaturog iti rabi Isu akas to'y tilangak. Ito pa lang. Congrats, pare. Sigagit di mat. Kutuan mat. Agasaman. Agbalin kan nga ama. Sana all kunaklata na. Ay ngarot kat gasat kun sa ti agbak. Siga talaga. Adan tulat tamat Dan. No da. No ngayawan. Talagang aklo naglangan na naiparswa ka bak. Adan to kunakmat. Talaga nga minanapili ka kahit. Anya? Ala, panawan ka pa dito eh. Inak pa sukunin ni Celia dagos na.
Ing kami di ospital ita, tayo pa-check up ko, ha? Ing ka nga rudan. Agad anad ka. Mailiwak matkan ka. Ngam anya ngay nga ron. Sa nabale tag kita tantumanan. Adakon, Ha? asino ti kasarsaritam iti cellphone? Boses ti lalaki day jay. Ay, si kakit di mat. Tumboy day jay. Gayam ko nga day jay probinsya. Nakasagana akmatan. Tay ka pa nga ur-urayan. Ala, aginanakan. Kalpasan na, mapantamatan. Masapatan, tapno saan ta makipilpila iji ospital. Anyat kahit sa wanda ito eh. Agpudno ka silya. Greg, Naku na ti Doktor Adwa bulan ng tisikog mo. Sa anak amaag, manipod na gayan ayat ta, in respeto ti kinababaim. Gapot na kayat ko ang makatulpos ka. Malaksid lang, hindi nakainumak anapanak iji boarding house mo. Amok nga da napasamak, hindi ka data. Ngem na minsan lang, dayjay. Ken amok nga awan pa iti makabulan anapalapas. Greg, danggan na ko ma. Agpalawag. Anya pa lang ti palawag mo. Ket agdadata lang arudan asaan asyak ti ama ti sigug mo. Amom iti bagim asaan asyak ti ama. Ngem apay nga impaka amom asyak. Panggap na alokon ha. Ngem di ka nagbaligi. Gaputa sa anak amaag. Awanan ka itibayin. Ay, pare! Ito naman pingag. Kasta-kasta ka. Nakarapay ti partek mo. Sa di no tinaginin naman. Di ka ba nagawis? Pasensya ka, pare ha. Di ka inawagan. Tayo na panak iminom. Kaya kung amin, ngailiw-liwag tireknak. Nagsakit nga ang lunan. Kastaw na itiragsak ko. Ngamsan mo't gaya masyak. Tiyama. Mabit man lang. Diyak mawawatan ti bagbagam. Anyat kaya't mo asawa na ya. Diyasi kognis nila. Kunak mo siyak tiyama na. Saan gayam? Anya? Di ko na maloko na ka. Saan? Amok tira ramidak. Sana ka mag. Inayayan ko pa itigas na unay. Kas jeti na ramid na kanyak. Apay ngay may kapaila dito itagos ka. Anyat ibagam. Di mo nga minsong batan tiyawag ko kan ka. Iso nga, imaya kon. Apay kumasong batak. Itian niya ka po. Greg, saan ka kumamatakas ta kanyak? Tanyat kaya't mga mapasamak. Tratuan kalata akas itisigod. Nga uray kas taunay ti panang luklukom kanyak. Kasta ti kayat ma. Saan matakas na? Amok ang nagbidutak nga magbababawi ak itan. Agbabawi ka. Ngem nalpasan ti amin. Agbabawi ka. Asaan a para kanyak. No dikat para iti bagim. Ken no asin naman ti ama da itasigog mo. Pumanaw ka, tadya kaya't makita ti panagruprupam. Pasensya ka ni ti panagsasaw. Gapot na kas taunay ti sakit ngayon paay mo. Agbarbartek ka manan. Saan ka mat asigod na kasta, pare Greg? Kaya't ko ti makalipat. Ay na, saan na kasta tiwagas tapno makalipat? At dagit di malagip mo amin ano nakainom ka. Kinmesa, sana maksenti parikot mo no ginom ka iti arak. Ay, at dala nga nakakasi ti bagim. Kasaritam kit din ni Celia. Talaga, di mo kayat. Uray kas no, at damat makuna, closure yun ha? Awanan, dahin siya. Impay ko amin, masapol na. Suportado ako mo tamin. Gamlino ko ng tiyawanan bain. Panakunak. Sana ka umdas para kung kuha na.
Sige, sige. Saan mo na panunutan dahil ta, Pards? Bayamon. Panunutom latan. Asan nga iso ti kagasat mo? Anya, agawid ka ni Jay lugar yaw kunam? Wan, Greg. Iso nga'y mayak. Tomay ko la ipakaamukan ka nga agawid akon. Iti anyaga po nga umay kapailag pa kada kanya. Greg, awan pa'y matius to a closure ta. Iso nga panagkunak kat datapay laang. Sika tinagaramid iti sana na sayaat. Ngam kayat mo pa'y ti closure. Umdas a closure ti panagaramid mo iti saan na may parbeng. Sa dino ti ayan tinakasikog kan ka. Siguro, iso ti kasarsaritam idi na minsan anak ko nam akaili mo. Sakat aglibak ka pa'y lang agayim mo atumboy. Selya, sa anak amaag. Uray na uli makakatao. Managpaliwak mat. Anya, Pangasim, taday tuyin ti maudi pa nagsarita ta. Di ka nagpakpakita kanyak. Namimpinsan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Plinanok ti panagkalay sa ta, idinaamwa ka masikog ka. Gamsan gaya masyak ti ama. Iso amanipod ita. Nawayakan. Nagsakit nga aklunan ngam pinalubos sa klatan ni Celia. Inaklon ko asaan nga iso ti kagasat ko. At dadagiti gundaway nga agparik na kanyak ngam jaklatan ikaskaso. Ngamin napukawan ti panagayat ken panagtalag ko ken kuana. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting ka panang ibasa ken panang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Husto ka. Saan nga iso ti babae akagasat mo? Sapay la kumata agbalin nga adal ken ka ti inaramid na. Ken sapay kumata masarakam metten tinapudno nga ayat nga isagot ken ka ti babae nga agbalin akapisi ti pusom. Alakastan pagayam, Greg, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.